Nteto ingi na DMCA wa Kianja inweke na ibaino orete amiru kwa atongera baraba athurire kanya gakubaritira ngugi akiaria augite muthutira jwa siasa jurajo kuoneka kagitene gaka kaunti-ini ya Meru nijo kwangaratania witi na mbere akiuga kagita gakuringa siasa gatakinya mukirimithika gatutariria Kaitene ka kimurike siasa kionekene witana mbere kuthutira kaunti-ini Meru meri 10 ya kenyume kithurano kinene MCO Kenjaike na ibaina rombete akaria muna atongeria ba kaunti Meru kwa atongeria bathure na kura kanya kuritangwira bathurirwe oni nkethera nkeritaniria ngui na barabonthe bachali ite meanya nikenda mbombokaria Kenjai tute siasa ichiathirire. Whether wina interest ya 2027 siwe ungoje nipatie nafasi nifanye kazi ama namna gani? Meario yawe ni watimbaru ni bamwe batongeria bathoko e Kenjai. Ni itaraguruta ngui baba wegetha ngavana baba wegetha MCA wetu ibareke turutire ngui please byo tukuromba bature antu ba Kenjai tutho batanirite ni kenda baturuta ngui yagirite areti egitara kwa Elioriti ngui borabo itete na mbere bokurura tubalabala twathoko e Kenjai mbiyete ande mwono Kenjai na nchereri Kenjai nkele awa bura barabara ichithera ikarakari otebwo nkuthomethua arankuthomethua ndithomethia engineer nkemwira kwithara kwinelia barabara ni ukirwe ni kiro muram ikareboya tisa sawa na bara nabo bakunikite barabara cia public kwithira we barabara ne public ithira we tayari kwebela na kuringana nwe imwe cia ngui ingira babangirite thoko bumwe ni drainage bonge ni kuimba thoko iraba mami betu baria na badadi betu na youth yetu bonge ni kwailia thoko ya ng'ambe kana thoko ya livestock nikenda niyo yumba wikirwa muram na yumba kuimbwa nikenda ntu betu bethira batikurirwa kana bakiarairwa imu nituwitia electricity kana stima nikenda thoko ikinya kumbika ithira 24/7 abiachara mona kariba thoko ibonanite nkeruti yao tukuri mweshimwa wa Kenya na ibai bwega no tubakona barabara bwithuki na amwakwia na atubithire cio ngochokia nkatho kiri awa MCA Keni ibai no ntubako revisit thoko wetu akenda komba tubithirie tuyila tura tuthuki ngochokia nkatho kuno ntubwa mama county ukurukira MCA wetu Mr. Keni no ntubangwira baturutire ndane Kenjai tayari tunawaru bingi muno turai na ofisi cha county council na raitera irare chikuunekanga na hivyo atakuwa bwethera ofisi ire twe ikaria sibitari itwae na cioro birare bitireta wakura cioro biraru ari biendelete ba kabisa bya kirangi na hivyo itaboya amwe na boya moya maromba yangi yarabaina yokenda kwagirithia thoko enkuruki kwe matayo orete toilire matayo ugenda yombocho uko bwega na kenda antu bamba kuruta biashara bateukira Kenya itotethetwo muno twina colleges chiro kwe muno na ituruta biashara kinyo tuko lakini rakotha na kiundu ote biashara chombiga kuruta mundu mutaro turagerui iyo tusumbura muno mutaro yu mutaro thayo eta unarwae itukuromba ikumbika mutaro yu onobora waturagerui nikara tukaraboya ruibarombete akariba Kenjai kwatana iramantu na yegie weti na mbere kendo kuria thoko yao karomba ngwataniro enene sana na kinyanto bau ntarachoche rutere nabo baikwe yakakwe no bainyelwa barita nikenda bakabithirwa kende in future bamba kwetha bana environment enja ya kuritira ngui itwatane loya ntu bagenjai ona maendeleo ete bokadia koradia mantu borotora mba kuona etereibu amba kuona ngwe kiritwa nikenda Kenjai kya kura gitikura njirenge gitikura na chiacha gitikura na ichelle kya kura through ngwataniro twatanite twinthe turuta ngwe twe kintu kimwe twatatongeria wetu njara nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.